Mana aja jauh tuh gue. Sama deh. Oh, gue ada. Ada nih. Kan ada. Oke, sini Lampung. Sana tadi Lampung. Lah, Kon mana? antri itu Pi juga. Kon mana sana? What? Kayaknya ini nak bikin kartu deh Doni. Oh, kita naik tol, coy. Yun. Pegang gue, senjonin po dyan. Emangnya kalau tol tuh di mana-mana sama baik ya kartunya. Sama bae. Misalnya kita di Jakarta. Sama bae. Iya ya. Satu orang satu kartu tol. Wow, amazing. Kayak luasnya nih pemandangan